Ile sofa malo tātou li I whaola Yesu Keriso e toi whalofa ma whatalofa toi le tātou tautua ma launanga le Global Kingdom TV nei fo iwa ainga o le fiafi. Malo a fua I lau a maua I le alofa silsili ese o tātou tapa o sili langi. Le fo mwhai on toi tai mailo tau soifua ma so ne yola vai vai I le neiva ainga o le fiafi. Leo wa tātou iai le whauwina o tātou por kalame Manai o le manava o galuega. Whamalo atu le tau a tai foi ma le ono sai tiute ma whaiva o le nei aso. Lea ua a mata on tātou anga atu I le whai unga foi o tiute whai. E maise o so se whaiva o lo tau ngālu lue ai. Malo le ono sai ma lo le pale ma lo foi le whaatoe toe I galuega. O so se lava singa sa o tau whenga iai le nei aso. Vi ia ma vi ia o le tua. I lona lofa mo I tātou. O mwhai iai on tātou. Au lia mai le nei e fiafi le whaawina fo I o galuega nisi o se tātou ainga. Le wanga I atu I maota malawa. Hape fo I nisi o tātou ainga. Le wanga I atu fo I le whale whai galuega le nei vaenga o le fiafi. E mo le atu foi le wha malo ma le wha tai lau tapo inga sa moa au wha penao na le whaiva se o tātou pale mene tusa o le whono uso sa moa le nefo yaso. Ia malo whai o le whaiva, malo le tapu tapua I malo le tatalo, malo foi le sa ili le li. Ia wase fi le mu mo se o tātou atunu. Ai sili sili o le whealfani. E pei ona iai ma lo lava le ono sai le yaso I ile atua leo tātou o mai le tātou por kalame o le manai o le manava o galuega. Ia wa sai ai foi o le ne fiafi vai ainga ma vai tau mafa o le ne fiafi. Ia wā le tātou anga I atu I maota malawa tau singa wha aleanganga mo oe. Ia wā se malosi seisi malosi fau. Ia tātou te au auna ma tau tu ai le finangalo le tua. O whea lawa fo'i olo e punou ma e ngalue ei tono lau kampani po lau a onga po le alawa le whaala potipotonga olo e iai vi ia le tua whaftai le tua il malosi lea wa ia toi whau popo ilo o tau soifua ma so ne yola ia umwhai e on tātou waulia maile ne ia fiafi amen e whatalofa atu tātou a inga ilungo penga te whailangi mwhaiona maua mai le tātou misiona. Ia ma lo whaftai le mafuta mai lea taimi ma lea taimi whaftai fo'i mo le shea ina o tātou por kalame. E lava le talitonunga e te le o shea ona o se tangata ai o le upua le tua ina ia manuia o tātou a inga. Ia maise o se manuia o sa moa moa tai au. E le lava seisi mea tātou te manuia ai o na o le upua le tua tātou te manuia ai. Le lava seisi mea tātou te manuia ai. Ua na o le tō whapoto le atua tātou te manuia ai. Ia e maise o lana mata I sau, o lona mata I sau, ma lona poto, ma lona atamai. Lea ua tātou sapa itali ai manuia. O le nei lalolangi o lo tātou. Iai whatalo whatua I whaila le ne fiafi lungo penga te whailangi. Le mai mua whaafonga mai o se o tātou atunu. I feoi o le tala le lei iau whaalupenga I so se maota ma so se lawa ma lo whai o le whaiva ma lo te talo ma lo I lau tau pito la au o lo tu I tapo inga si o tātou atunuu au whapenao na lo whaiva si o tātou ma lo I lana whono uso le aso ia lea ua hae manu whaaftai le tua I lana taita inga whaaftai le tua I lana tau wha lea mwhai ai on whaatau uina I lea lofa sili ese o lo tātou atua. Ia ma lofo isi o tātou atunu I tua āsinga sina o le atunu I le au mātutua I toe ina mtina mātutua ma lo le tapuai ma lo le whaatoe ma lo le whaitatalo manui o Samoa o lo ilunga ia te outou e ala I la outou whaano no manui le tua I lea taimi ma lea taimi I lea aso ma lea aso ia awa se file mua si o tātou atunu pele o Samoa mo le atua I wha maloma le whaatai au onanga ese matango fie
o lo latou galulue ua lava le folafolaina o le tala lelei ia vi ia le atua malo fai o le faiva ia o lautou pito la au lea ua o atu ai le tala lelei tuluiga o le lalolagi faamanuina le suafa o Iehova i mea uma tatou te faia faamalo atu foi la tatou aiga i luga o pega te failagi lea fai ona pale mai le tatou aunaga i lenei vaega o le afiafi faafetaitele lava le mafuta mai faafetai foʻi le tatalo mai i ia le atua suga le faafeagaiga iā taisia visesio ma le tatou polokalame o le laʻai le tupu faafetai le faitatalo faafetai foʻi le tapu ai mai ia lea foʻi ua uma foʻi lenei vaiaso malo le galulue malo foʻi le faatoatoa i ou tiute fai ia auā le tatou galuega matauaina te lali toma faafetai le mafuta mai ia mai se nisi o sio tatou aiga lea ua pale mai luga o le tatou auaunaga vi ia le atua le tinā malolo manumalo ia tuli e tauli faafetaitele lava lenei afiafi e fiatufa ma faasoa ia te oe i le poto moni mai le atua lea sa tatou talatala i le aso anafi o le alofa moni e iai le aʻoaʻiga lea na faamalosi mai ai le apostolo Paulo i le ekalesia i Korinito ina ia faapena ona latou tutu mau o i latou o tagata ua faapaiaina mo ke viso o i latou o tagata ua valaauina e fai ma tagata paia lea lau tatou agaʻi mai le faaiʻuga o le tatou auaunaga i lenei aso le manai o le manava o galuega lea ua alofa mai le atua maua se manai mo i tatou lenei vaega o le afiafi e lei lava se isi poto pe ona tatou faasoa i le aso anafi o le poto lea ma le tofā mai le atua e faapena ona faaumatia ai le poto e popoto ma faalea o gaina ai le atamai o e atamamai lea la o le poto lea moni mai le atua ia le fiatufa atu foʻi mo oe sa mo le atunuu pele lenei afiafi e fai ai au faaiʻuga totonu o lou aiga totonu o le nuu totonu o le ekalesia totonu o le malo ae ā le valaau a le atua iā te oe ma lau savaliga e pei ona valaauina ai tatou e le alii e la afiafi sa moa lo mai o le tatou manai o le manava o galuega na e te silasila mai ai le momoe Korinito ma taupu e lua ia lea le a tatou talatalanoa i lenei vaega o le afiafi o le poto moni mai le atua o ai lava o loo soifua ma manavaina le ola le atua i luga o lenei foga i le ele po lo fesa fomaʻi le alava le toʻaiga faailoga po le tikeri o le poto moni mai le atua fai ona faatamaina i tatou ona o le mataʻu i le atua pei o la i le faataoto le upu o le tusipaia o le amataga o le poto o le mataʻu lea i le atua lea la sa tatou faasoa i le aso anafi i le gaioi mai o le apostolo i le ekalesia ma ia faamanatu mai le ekalesia leai o le alofa moni e iai le sasa o le alofa moni e iai le aʻoaʻiga lea o tatou o mai lenei vaega o le afiafi lea ua faamamafa mo i tatou le poto moni lea mai le atua e faatonutonu folau ai au faaiʻuga fai e faatonutonu folau ai au filifiliga e faatonutonu folau ai lou aiga ae maise ia o so se faiva o lo tatou galulue ai le malo le atua o le poto lea mai le atua o le poto e silisili ona atoatoa ia le alii lea lana faamalosi me le apostolo i le aso anafi Korinito o le mea lea o te lea alu atu ia te outou i le poto i upu po le atamai o le tagata leaga o le poto o le atua e faalea o gaina ai le atamai o e atamamai ma faaumatia ai le poto o e popoto le afiafi i tatou faasoa ma tatou tufa ma tatou talitalanoa mai lea o le apostolo i le ekalesia o le ata foʻi lea o le ekalesia le taimi lenei le ekalesia o le malo le atua fea lava se ekalesia o loo e auauna ai o loo i lalo uma i tatou i le faamalutele o le ekalesia o le malo le atua
ia le ali o ingoa po o label o whaingoina i o tātou i kalesia. It's only a label. A o lalo o le whaamalutele o lo tātou ngā lulue le mālo le tua. Ia le li, e mana o mia le tātou le poto moni mai le tua. A tātou maua le poto moni le mai le tua. O na le ai lea o se awhaina o le wha foefoeina i to tonu o le ngā luenga le tua. E o lava i to tonu o tātou ainga. Ai mai se, o tātou whai unga ma tātou whilinga. Mele o le apostolo Kornito, o au nei fo'i au te lei alu atu ma le sili o le upu ma le poto. Ina ua o alu atu ia te outou i lo utala, i atu ia te outou le maua le atua. Mi ia le atua mai, seisi whaupunga whai meltala le apostolo Kornito, o te lei alu atu ia te outou i le poto i upu, po le manatu o tangata. Aina o alu atu ia te outou, se ia o moli mau atu ia te outou le mana o le tua. O le na whaata maina, o le na whaapotoina lo umawhauwhau, ma lo umanatu valea. Le awhai maila i o le tala le apostolo, wao le mea leo wa tonu i lo umanatu. O te lei loa se tasi mea ia te outou lava Kornito, tau lava o Yesu Keriso, o ia lava na whaasātau roina. E matangofie tele le poto ma le hata mai le atua. E le mawhai ei o na whaamawalunga stangata. E le mawhai ei na o whaapeifo e sili au leisi uso a tangata. E le mawhai ei na o whaapeifo e te le atu lo whaongaina i leisi tangata. O te le va ai maua lalo i leisi uso a au aunga. I ia le atua. Ae te iloi upo al apostolo. Mai lei o tala tangata o le atua. Kornito, o te lei alu watu ia te outou, ma le sili o upu, ma le poto, aina o alu watu te moli mau ia te outou le mana o le atua. Le sa tātou whaasoe le aso nafi. A wao le valea o le atua, ua sili lona poto i tangata, o le vai fo i o le atua, ua sili lona maa losi mea umalava. I ia le atua. Amene. O le poto moni mai le tua, o le poto na leu te fia tufa mo le fiafi, sa molo watu no pele. Le ala fai mai tala la fionga le tua, a wā na tonu i lo manatu. E kalesia, o te le iloa se tasi mea ia te outou tau lava o Yesu Keriso, o ia lava na whaasātau roina. Na o iai ia te outou male vai, male matau, male ngā tete tele. Tolua mea te tele ina wha manatu me le kalesia e le apostolo le kalesia. Kornito, o te le iloa lava se tasi me ia te outou. Tasi le mea na o iloa ia te outou. Tau lava o Yesu Keriso, o leo outou matau ai. Ina ia le aise mea e whaasala ina ai outou i le aso le li. O Yesu Keriso, o ia lava na whaasātau roina. Mai le opolo, na o iai a te outou ma le vai, na o iai a te outou ma le matau, na o iai a te outou ma le ngatete. Amene. E te malamalama, ai whai tau le upo le atua, tātou te malamalama le le mea o lo tala noa me le upo le atua ia te tātou. Whai mea tala ta maloa, Kornito ai le isauni atu sa upu ia te outou. Malau o te lei alu atu fo ia te outou i malau tala inga i upu maalie po le upu o le poto o le tangata. Ai peitai, o le whaasino mai e le anganga, na o alu atu ia te outou i le mana o le atua. Amene. Ai se au fai mai ei paulo i upu whapea, le anga i lei whaalango le tamalo i lona poto, e lei whaalango le tamalo i lona tamai, e lei whaalango le tamalo i lona tūlanga maualunga o i o le 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚎, o i o le e Peru o sa e Peru. E vai matau tia o le tamalo. Ai whai mei tala le apostolo Paulo. Ai e lei sauni atu, sa au upo e whai atu ia te outou Kornito, malau tala inga, na o alu atu ia te outou, o te lei alu atu ia te outou ni upu malie, e wha tō sina i outou, o te lei alu atu ia te outou i upu po le poto le tangata. Le ai Kornito,
no o alu watu ia te o toilea i le mana o le atua. O le winga la tala ta malo i. Fai maila i o tala ta malo paulo. O le na o alu watu ia te o toile mana o le atua. Le anga na whaasino mai le anganga pa ia te au. Ina ia le iai lo o tau whaatua tua i le poto tangata. A ia o tau whaatua tua i le mana o le atua. Ma le poto moni mai le atua. Ia le li. Ia le atua. E tā ua tele le poto moni mai le atua sa mua le tunu pele. O le poto le e wha umatia ai le poto e popoto. Ma wha le au ngā ina i le ata mai o e ata mamai. Ma wha to i la loina i e wha maolulu. Ma wha penao na wha maina i mea malolosi. Ai wha o ngā i le mana o le atua. Ina ia le iai lo o tau wha tua i le poto tangata upu le ala apostolu. Na silio na manui ai lo loto ino fai tau le upu o le atua. A ia o tau wha tua i le mana o le atua o le na whaapa ia ina o tau mo ke wiso. O le na wala awina o tau e whai mtangata pa ia. Wow. Amen. So we all need the real wisdom of God. Understanding the word of the kingdom of God. Ieleli. A tatou malama la ile upu le atua po le tala le lei o le malo le atua. Tatou te le whaalango i tangata. Tatou te le whaatua i tangata. Ai tatou te a wha moe i le mana o le atua. Amene. Ia le ali. E se le tā ua o le poto moni mai le atua. Poto le ua whapena o na si iti ai le to tele o tangata. O le poto le ua mata o mai mata o lalulangi ai si iti ai le atua le tangata e whaatua tua i le mana o le atua. Ai le whaalango pe whaatua tua i le poto o tangata. Ia le ali. Pe iona tātou whaasoa le tātou maluta e au. O le atua e le isi e tutusa ma le atua. O le atua e his class by himself. No one is class with God. Amen. E tu tasi a le atua. O le atua fo i le whaikengi. O le atua e le whakengi le whaingahonga mea. Amen. A whe mea. O le poto moni o le atua. E wha umatia i le poto e popoto. E wha lea o ngā ina i le ata mai o e ata mai. Wha mai leo le apostolo Paulo i le kalesia. Kornito, ai mātou te tau tala atu le poto ye wa uma o na o ina. Ia le atua e tā ua voi le mele o le o ina le le. Mantua, e ese a le poto o ina. Ese le me tau o le poto wha uina. Ia le tua. Ai a o wha atasi la me i e lua. O le poto o ina ma le poto wha uina. O na moni ai leo leo le afionga le tua. O le poto moni leo le tua. E wha umatia i le poto e popoto. Ma wha lea o ngā ina i le ata mai o e ata mai. La ngā ingis kemi pe i wha ka vinge e tātou le angangu pa ia. O nista ngata e le fia o ina. Ai fia whaalango i le anganga pa ia. Ia le tua, awane i a veseina tātou Manai le fiafi. O te leo nista ngata pe e manao i le poto moni leo le tua. Ai le fia fai tau le upua le tua. E le fia e tatalo. E le fia e mafuta i le tua. E le fia e tuli vai i le tua. E le fia e angaponi. Ia le li. Le anga o le poto moni o le atua e mawhai e ona maua lalo o tātou tangata. E mawhai e ona tātou saili malo e se awala e sili ona maua lalo. E o upo le atunu o lalo lava e maua i malo. E ia le atua. Amene. Whai mela i o tala ta malo i le kalesia. Amu ia o tau kornito. Le anga mātou te le i tau tala tu le poto tangata. O le ata mai o tangata. Ai na mātou tau tala atu i le poto i e ua uma o na o ina. Amen. So e tā ua tele lalea.
le au ina le lei o tātou le afionga le atua, ai le o le poto o le nei lalolangi, po o le poto o lii o le nei lalolangi, ua wha lea o ngā ina. Amen. Mi ia le ali, ai peita ai mātou te tau tala atu le poto o le atua, i le upu lilo sanatia. Lea, le upu la lea nanatia, ai fia maua mea uma, lei totonu i le upu o le atua. Ai fia maua le wha unga, le i le upu o le atua. Ai fia maua le ata mai ma le tofa poto o le atua. Lei tonu i le upu o le atua. Ai na mātou tau tala atu ia te outou. I le poto o le atua, i le upu lilo sanatia. Na tō fia e le atua ana mua lava. Amene. A tātou fai tau leila le upu o le atua. Fai mai o le tofi lea. Po le upu lilo lea le atua sanatia. Na tō fia e le atua ana mua lava. Ina ia tātou manuia ai. Mi ia le atua. E le mo le pouliuli. E le mo le malo le pouliuli. Ai mo le malo le malamalama. Mo tangata o lo sava vali le tala le lei. Al tātou alii. O Yesu Keriso. Pe mea tala tamaloa. O le mea na lei loa e se alii. Po se tasi o le nei lalolangi. Awa na latou iloa. Po ua latou le whaasata roina le alii. E ona le manuia. Mi ia le alii. Paila le tā ua tele le poto a o uina. Sau ma le poto whau uina. Po le whau unga mai le atua. O whaatasi ma le poto a o uina. Le anga whai maila i o le apostolo le kalesia. Wa ana latou iloa. Po ua latou le whaasata roina. Le alii o Yesu e ona le manuia. Amene. Mi ia le atua. E moni a le atua. E poto le atua. E ata mai le atua. E malamalama le atua. I so se tūlanga o lo o tātou iai. Mi ia le li. Mea malava o lo whaasavali ai whai ngā malo. E ka le sia o a inga o nuu malalafanga. O whaalapotopotonga o so se ministry. O le mata i sauna o le atua. E malamalama le atua. E poto le atua. E sila fia e le atua mea uma. Ai mana o mia la tātou le poto le nā. Le anga o le poto le whai metala tuspaia. O le poto na tō fia mai ana mua lava. Ai mawhai on tātou maua le poto. Pe a lava la umawhtanga malea. Ma le upu. O le na tō fia mai ana mua lava. Wow. Amene. E le whapeu te fia maua le poto au ke kango ki ai e su malanga upu ke le fia laka iai. Ini upu whai ngofie. Mi ia le atua. Whaimele o tala tuspa ia peon tatu whaaso lea son nafi. A waua le nā tia ia mea i ai tātou. Le whanau a le atua. A ua whaalia mai. Ia mea le atua ia te i tātou e lona a nganga pa ia. Ia le atua mantua, so se mea iai le atua, iai lona nganga pa ia, e iai ma Yesu Keriso lo whautua mo i tātou. A sa me ua mention ai la apostolo i le nganga pa ia, le anga o le nganga pa ia, o lo o su e ifo, ia te i tātou i mea uma i la le nganga, e o i mea lo loto, o mea e whapena ona, foi lele lilo i le vaaya tangata, e leise mea e lea, e le su e lea nganga pa ia. Amene, fe mea tala la apostolo, a wae su e ifo lea nganga pa ia, i mea umalava, e o fo i mea lo loto a le tua. Fa pena umale mea leile loto ma le fina ngalo tangata. I ia le li. I ia le tua, le ale pine fa mau le mea lea. Fa meila i o tala la apostolo. I ia le li. A wapo wai se tangata wai loa mea tangata. Ua na o lea nganga o tangata o lo i totonu ia te ia. Na te iloa mea ia. Le ale wingo tala. Fa meila i o le apostolo. E fa apena foi le atua. E fa apena foi
ona le iloa e se tasi mea le atua, ua na o le nganga o le atua e na te malama i le mea o lo fina ngalo i le atua. E tā ua tele le poto moni mai le atua. Ina ia wha umatia ai le poto e popoto, ma wha le au ngā ina i le ata mai o e ata mamai. Amene, vi ia le atua, ia le li. Mai le iol wha manatu mo i tātou le fiafil nei. Mai le o tala la apostolu. A ua maua i mātou e le o le anganga o le nei lalolangi. A o le anganga o le atua soifua. Le mana leo le atua, ma le anganga leo le atua nta itaina la apostolu. Le ana fai mai e li taman loa i le kalesia. O le mea leo te le i aluato i ate outou le poto le tangata. Po so manatu ai na ua aluato te moli mau i ate outou i le mana o le atua. Ia le li, mai leo le la apostolu. A ua maua i mātou e le o le anganga o le nei lalolangi, a o le anganga mai le atua. Ina ia mātou i loa mea ua fuaina mai e le atua ia te i mātou. Ao tātou ola moutou soifua le nei soifuanga o tātou iai. O lea te tau ona e vava ai mata tangata i manuia o le atua. Leo atu lima mai e le atua ia te oe malo ainga. Ruinga na tala ta maloa ina ia mātou i loa mea. Ua fuaina mai e le atua ia te i mātou. I ia le li, mafuanga nana na tala ia toi la apostolo mai e whaapea atu le kalesia. O mea ia, mātou te tau tala atu ai upu e ao ina mai e le anganga pa ia te i mātou. Mātou te leso o nā o ao atuni mea ilo mātou i loa ma lo mātou wata mai. Mātou te leso o na tau tala atu i se mea ilo mātou manatu ma lo mātou i loa. Ai o le upu e ao ina i le poto o le tangata. O lo wha matala ina mai e le anganga pa ia o le atua. I le upu wha le anganga. Amene. Vi ia le atua. Manai ia le upu a le atua mo tātou le whiawhina i sa mo le atunu pele. O le poto moni mai le atua. Vi ia le li, whamnato le apostolu. Ai lo upu e ao ina i le poto tangata. O lo wha matala ina mai ia mea wha le anganga i upu wha le anganga. A o le anganga pa ia o le atua. Na awa o ina ai mātou. Leo o mātou tala i atua i le tala le le. Amene. I ia le atua. Praise the Lord. Whamele o tala ta māloa. Ai le talia le tangata wha le tino mea le anganga o le atua. Amen. Ai le talia le tangata wha le tino mea le anganga. O mea le atua. Ai sea. Le anga le sa tatu wha soa i le aswa nafi. A wao le mata upu le sa tau. O le valea le aifea. O le valea le au yutaia male. Au e leni. Ia le li. Le ala e fai mai tala ta maloi. Ai le talia e le tangata wha le tino mea le anganga o le tua. A wao mea valea ia te i la tau. La tau tea. La tau te le mawhai fo i ona i loa. A wae wha masino ina i la tau i le wha masino wha le tino. I ia le li. A o tangata wha le anganga. I wha masino ina o ia i mea umalawa. E le anganga pa ia o le atua. Vi ia le li. Vi ia le atua. O le tatou manai na o le manava o galuega. E le mawhai ona, na iloa e le tino mea le anganga, ai loa e le anganga mea le tino ma mea le anganga. Ni ia le li. Ni ia le atua. Ia, o le poto moni mai le atua. Ne nā ua tātou tala noi le whiawhine. Ina ia mawhai ona fesoso ni mai le li ia te i tātou. Ia tātou maua le poto moni mai le atua. Whai on tātou maua le poto moni mai le atua. Pe on tātou wha som tuwha. Ina ua whaapa ia ina i tātou iake riso Yesu. O i tātou o whaapa ia ina mō Yesu.
E lei whapaiaina oe mo lau ekalesia. E lei whapaiaina oe mo le lotu nai te lotu ai. Le ai na whapaiaina i tātou mo Yesu Keriso. E lei wala auina foi oe le lotu nai te lotu ai. E lei wala auina oe le au auna nai te ngalua ai oai. O e ua wala auina e whai matangata pa ia. Ni ia le tua. O le mea lea na nau ai ale apostolo. E fia o mai le ekalesia. Ina ua whapele o tala ale apostolo. Korinito, ina ua whaatamau a ina o tou e ia i mea malava. Ai mafua mai fea. E mafua mai le poto moni mai le atua. Amene, e mafua mai le mana o Keriso. Ni ia le li. Whaatamau a inga o tou i le poto malava i mea malava. Wewe le matau tia o le upua le atua. E o mai a te i tātou. Le alang fai mai lo le apostolo i le kalesia. Korinito, o ia le nā. O ia le nā na te a. Whaatu mauina o tou se ia o atu i le iunga. Ina ia le ai se tasi. E whaasalaina pe a o i le aso o Yesu Keriso. Amene. E whamaoni le tua o ia o le ua wala awina i tātou. Ma whaapa ia ina i tātou mo le au ma le ngā luenga. Tātou whaamalolosi. Ia tātou loto te tele. Ia tātou tū lai mai. O tātou o ave au o le tala le lei. Al tātou a lii o Yesu Keriso. Ni ia le li. O le poto moni fo i lea mai le tua. E mawhai ai o na peo upo le apostolo na ia au ngani mai le kalesia Korinito ina ia tasi la o tau upu malava. Ina ne iai ni masenga ia te autou, a ia mau popo o tau lea. I le loto e tasi, ma le manatu e tasi. Vi ia le li, vi ia le atua, le anga leua, bo ai mai le apostolo, so le a, e fai mai fo le au sa Apollo, fai mai le au sa Paulo, fai mai le au sa Kefa, o le au sa Keriso, ameni, mai lo le apostolo. Po ua fele ea Keriso ali Korinito ia te autou. Amene, o le melea, ia tasi la autou upu malava, ina ne iai ni masenga ia te autou, a ia mau popo autou i le manatu e tasi ma le loto e tasi. Amene, vi ia le ali, o le atua poto lina, o le na te au maia le ata maia te i tātou, e faa umatia i le poto o e popoto, ma faa lea o ngā ina le ata mai o e ata mamai. Amene, i ia le atua. Mai leo le apostolo, Korinito, ia ia te autou lea, le poto moni mai le atua. A waile i awina mai ia o Keriso e papatiso ia te autou. A ia fola atu le tala le lei, e le o le poto i upu. Ina ne i faa lea o ngā ina le sa tauro Keriso. I ia leli. So e tā ua tele la pe ona tala noa mai le tuspa ia te i tātou le afiafili nei. Le angana sila fia le lei ele apostolo. A o fai o ia mfarisaio. Fai o ia matangata e whaasawai le kalesia. Mai lai o le apostolo i a Korinito. O le melea e lei awina mai e iau e Keriso ea e papatiso ia te autou. A ia fola atu le tala le lei ia te autou. E le o le poto i upu, ina ne i faa lea o ngā ina le sa tauro Keriso. A waun ta upu le sa tauro, o le valea lea ye o malaia, a o le mana o le atua, ia te i la tou o faa o laina. Amene, i ia le atua, o le poto le nā mai le atua, e tatau on tatoua, e tatau o na faa ata mai ina ai tatou. I ia le li, i ia le atua, e le ua avea ea le atua, le poto le nei lalolangi mavalea. I ia le li, a wao le poto le atua, ina ua le iloa le atua e le lalolangi. Praise God. I ia le li, a ua fina ngalo le atua, ia faa o laina i le valea o le tala inga, a e ua faa tua. Ameni. I ia le li,
ia tātou tatalo i le tua leo ina pea i tātou e lona file mu fusia i tātou le whealwhani ma ia whapena o na tasi le manatu tasi le loto tātou te sā ili atu wai a te ia i le poto wha le tua me leo le apostolo le kalesia koe ni to au i matou nei i ele li ua matou tā lai atu ia ke riso na wha asātou o ina o le mea le tausua i ai le iutaia ma le valea i le elengi. Amen. E te oa le apostolo fai mai a iei se si mea tau te mita mita ai korinito. Tau lava o le sa tauro ke riso tau te mita mita ai. Amen. A wā mātou te tā lai atu pea. Ke riso o ia na whaasau tau ina. Le anga le mea le tau suai e le iutaia ma le valea ia elengi. Ai peitai. O tou wa wala awina o tou. Atua ma iutaia ma eleni ua fai ke riso ma mana o le tua. I ele li. I ele tua. Ia alofa mai le tua. Fe soa ni mai le tua ia te i tātou. Ina ia whaata mai ina i tātou le poto malava mai a te ia. Ina ia maua i e tātou lea. Le file mu ma le mana o le tua. Ia wal whaafenga iai ma so se whaiva o lo tau ngā lulu ai. I ia le li. I ia le tua. E le lei le tua. O le tātou manai na o le manava o ngā luenga alofa mai le li. Whaalau tele. Lana upu fetalai mo i tātou nei aso. Mai lai o le apostolo whauma tātou manai le fiafin nei. Kori nito wau o tau iloa. O lo tau wala awina. E leo le toa tele o e popoto i la le tino. Po fai pule, po o alii, ai peitai. Ua filia e le tua mea valea le nilolang. Ina ia wha maina ai mea malolosi. I ia leli, po e popoto. Ua filia e le tua mea vai. E wha maina ai, ma wha atoila loina ai mea malolosi. I ia le atua. O le poto moni mai le atua. I ia le li. Wha manuia le atua ia te oi sa mo le atunu pele. E ile anga le lei o le atua ia te oi. Mai se nisi o le tato a inga le mafuta ma le nea fiafi. Wha manuina le suafa o le tato a lii o Yesu Keriso. Ia o le tato manai na o le manava o ngā luenga. E mana o mia e tātou le poto moni mai le atua. Amen. E mana o mia e tātou le poto moni mai le atua. Whamanuia le atua i le whiangai ai ma ngā luenga whaai o le neia fiafi ia iai le anga le lei o le atua ia te autou umalava. Ina ia whaataunu ina i tātou ia a inga o lo whaatali mai. Ia na ia saunga le mui tātou e le ngata o le anga ia tuilungo le ala. A ia whapena o na anga le mai le li ia i la tau le wanga ia tuho i whale whai ngā luenga le neiva enga o le afi. Ia o le tātou manai na whaftai tele lau tau lango lau tau awai mai le nei fo iaso. Whaamanuia tele le tua ia tau umalava tau le tu lai ono le tātou taulanga fiafi. Ia mal tātou polokalame ampasa o le malo le tua i le fiafia na nei le tau le tu lai valu. Ia mal tātou polokalame Israelu al nupa ia tau alunga al tātou au nanga le nea fiafi. Saunia mtapena ina le tofine misionari ia lise a filema iava. Ia walava le longo puia li ina o sio tātou watunu. I mea o lo tutupu le a aipa ia. Ia maise o le fina ngalo le tua mo i tātou. Ia whamanuia mai le tua le ase tala ua la vale le nea fiafi. Ia whaama ngalo mai le tua. Ia whapenao na fale o le tua lo fina ngalo. Ina ia maua so tātou ai mo le tua malana ngaluenga. Manu te leina le yaso me atau nei o lau tau au auna. Pastor Mike ia whaamanuia tele le tua. Soifua ma ia manuia.
Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across Upolu and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800-877-328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, 𝚟𝚑𝚙𝚢𝚑𝚜, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan. Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa. Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online?
Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with the UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polo and 𝚟𝚑𝚍𝚘. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800-877-328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, 𝚟𝚑𝚙𝚅, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started. Hey, is it true that your company can help us save money for our trip to Samoa? Yes, that's right. With UP Group Money's partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, you can save money while you're still in New Zealand. You'll need to register with UP Group Money to receive a Vodafone SIM. Once you have your Vodafone Samoa SIM, you can start sending money to yourself through your UP Group Money account to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. You can only withdraw your savings when you're in Samoa. Oh, that sounds great and straightforward. Can I do my registration online? Yes, you can register for UP Group Money online. However, if you need assistance, you can come into our office and we'll help you out. For 𝚘𝚘𝚢𝚘, you'll need to visit our office to register and collect your Vodafone Samoa SIM. UP Group Money, in partnership with Vodafone Samoa 𝚘𝚘𝚢𝚘, offers you a unique way to save for your trip to Samoa while you're still in New Zealand. Here's how it works. First, register with UP Group Money. You can do this online or visit our office for assistance. Second, receive your Vodafone Samoa SIM. To complete your 𝚘𝚘𝚢𝚘 registration, you'll need to visit our office. And lastly, start saving. Use your UP Group Money account to send money to your 𝚘𝚘𝚢𝚘 account. The best part, you can only withdraw your savings once you're in Samoa, ensuring you have funds ready for your trip. Wow, that sounds really convenient. I can't wait to start saving. Exactly. So why wait? Visit our website to register with UP Group Money today, or stop by our office for any assistance. Make your trip to Samoa even more enjoyable with our hassle-free savings plan.